Mizokar Bazaar YouTube channel thir tu te in zavain che bai levek ule hei tun tum video a chuan in leng du om deuh mai kan neya hei tahin mastea oma ani hi chuan introduction than pa ma molowin ka hria hei tun tuma chuan in akara hianin body kit espresso body kit mamoya drummer boy apo video a kalo siam to kha a motor kan vuana te chu mastea car a hen kan vu vele do nia mastea car kan cheima hian kan chet velna che sang motor sang kan cheina video te karon tilang do na hei tun lain video ka siam hlei thailo tlat maya san chu kan buai ve thin khop maya customer te du sakna che sang kan donga ti hian ni tin mai motor che sang kan chei thina keini lopo Mizoram car accessories door thatak tak keini thatak takan tam te dul nen keini kher min khoi tir du keini khoi lo chu du mi lo customer du om tak te min du sak tu te wangin ti hianin chun zan som tak mi mawin motor chei tur kan nei thina tin du saka mi lo pan ve ram tu te motor khoi sak man lo chang te kan an nei thina ni danga mi ron pan le jok ta mai che tia in tha sung taka han nar chang te po kan nei thina kha ho chunga po khanin in mi hriat thiam na le ngai dam na kan an deal ni e kan thei phak tok china quality maintain ram kan tum thina tin product sang te po hi atlom jok te tin man zo kan mu thei tur te po hi lak tur le cha tur te hi kan hre lu tu kan ni amaro su thil tha kan du wangin le quality maintain ram kan du wangin kan product te po tha theyang ber le service tha theyang ber pe kan tum ram thina chumi chu share in customer te pon min ron ngai hlut sak em a ti hianin thil tha du chuanin le thil quality du chuanin kan dor mi ron pan ve ram thina thil tha na chu man te po tlom theilowa tin service tha na te chu service man po atlom theilowa ni chung chu share in customer ten thil tha le service tha du chuan ti hianin an motor chei tir du na hun berta na ron in ti mu ve ta ani hi tin Mizokar Bazaar hianin quality le standard maintain ram du na chan pakhat kan neya chu mizo te hian quality hi kan lo du ani thil tha hi kan lo du ani ti hi chiang em maya a chan chu zirna le chikna le hetiang thil chungchang an soi ve tu rian thiam na pakhat ma chu kan ei chuang mi lowa ama ro chu ka hriat chian e ve thung ro chu mizo te hian quality kan lo du ani ti hi ka thra chiang ani chumi omzia chu ni motor te po kan an leya tlang puin anei phachin te chuan top class te kan le ram thina ni tin bike te po kan an leya bike man tom te hi Mizoram ma chuan thalakal lo em maya bike man to wa piang hi thalakal zo kan ni chu bang chuan thil tha kan duwa tin hei thom hno lama te po ni vek tho mai first copy te kan tia second copy te kan tia Mizoram ma chuanin copy te kan an ha ni chuan kan nui de utlat tin state danga te le ram danga te po niang China product sang copy hian khovel pumpui market ati chian na sat je le alu an sat to zia te hi kan thetlang vek thoin karinga ma se mizo wa jon kan nui de utlat ani chu thil tha ni em ni lovem ti amo kan economics po kan ni ve chuang lowa khatiang chungchang kan mentality chungchang te lo soi ve khanglang tur khan engma chu kan ni chuang lowa ame ro chu ka hriat te ro chu quality hi mizo hian kan du ni ti hi ni thil tha ani don miau chuanin aman hi mizo te kan pengam em ma chuwang chuanin demand khaw miau si wangin ti hian thil tha tak kanan koleka tin ke ngei poina ka leingam mi alo tur to ka ti em turang chi te po hi demand om miau si wangin ti hianin collection ganan siama thil tha tak kanan zuar ta ani hi chung thil quality tak du ho chu ti hian on phone khomin Mizokar Bazaar hi an motor cheinan vera ron ti mu ve ta me kan hi hei tun chuma po hianin JBL Best Pro kan ti thina kha Best Pro Nano JBL Underseat ta buwa chi ho kha cheng sing ni sang sari zanga man lai ni he u far hi ti hian a thei chin man te khan an tilang zela alei ve du tan po ti khan idea lo nei thenga ti hianin Underseat subwoofer JBL Android screen te kan buwa wagon aran ya hi screen pa ngai lan dan atengin Android screen blow pang kher kan an ti thin kha ta hian wagon ara kan buwa ta hianin thian pa boya kan neya voi hian hei alung oi khop mai lai keron ve ni wagon ar kan chei zo chia ta hianin Creta om velia sticker te kan an bela tin black kit kan ting chi ho ka Creta vuatur dot pathum SIP automotive skut chuak kher kan ti thina kha ta hian alo om velia ta hian somte an san control lo bel le lara kan san control bel lang chi te hi hei kongkhar le tuk ver om mi alowin air bubble vel te om lo thei ram turin ti hian uluk theng berin kan an bel thina san control te pui SPF blow pang kut chuak kan nei to ni kan ti kha kan ka sing jong man fe bel turang chi ultraviolet ray vel te veng vek thei turang chi san control te po kha customer du tan le thil quality le tha du tan chuan khang san control te po kha kan nei le ta ania tin tiang san control normal pa ngai ka chi kan fit thi chuan in a looks deu chen dia ni zung te hi aveng tak lowa tin lum te po aron lut the ni heat resistant an ni ve to lowa wang khan chuwang chuanin quality du chuan blow pang SPF te po kan nei le to ta hianin duster oma bal thakhop mai he pe kan ti fai sakangai do ni mela
ti chuan tama hian bolero a alloy wheel kan lo vuah ve le mek boka ti chuan so tama sonin venue lo om vele boka venue a po son alloy wheel kan an vuah ve le a ti hian alloy wheel kan vuah na chi sang sang te po karon tilang le do ani hi original tire khani ta ni original tire size tho mang si kan 15 inch alloy ta hian in hei Infinity ania Spider ti model ania bolero a ama tire mil thlapin kan an nia chuanin tai Q-Box carpet kan ti 5D carpet in khwa vek chi kan ti akha ta hian bolero tan po kalo nei vele thawani ama oma hnung oma tin adiki om vele boka adiki kan ti chu savom bom kan ti thina kha heta hian in power window module kan ting chi kha a window automatic han meta remote han mea automatic aroin up chho vek turang chi kha ta hian in venue ka lo wa vele boka ti chuan ka soyang che khain up thiam ti yanan test don ni tain chen parwat ki ma kan neya rot ki men apanga so ta so sunga tu man om mi alowa remote an lock zeu khanin amai on up le ta sa zal mai ni venue kan vuah chia chen parwat ki ma ani falung oye ti chuan het lama hian Kiger kan nei vele thunga Kiger a hian waterproof leather flooring kan tiang chi kha in zom vek ang chi chen shan na om velo wang chi kan pha meka tin black and red combination in achung hi kan chei sak dona ta hian chhuat hi dumin kan pha sakanga ti chuan interior a hian in black and red combination seat cover kha kan vuah sak vele dona kan seat fit hi kan uluk maya tin fit chung po rea mar thatakin bucket fittings kan tiang thlap kan fit thina a fit tu de pon ha thin khop mai amar chu kan fitting seat thatte ma wangin kan fit kher thalel hian in customer tam takin mizokar bazar a ngei seat cover ron fit ti thina a seat te kan down vek kher zelani down lo poina fit dan chu om te me obai thiam po kan thiam lutuk kan hne so lutuk amaro chu a hau tak zong in kan tia ol sam zong te a tilo khan ti hian in amar that the dan ber dan tu le customer quality tak tak ten quality maintain du tak tak ten thil tha du tak tak ten a tha aron nei theinan kan ti hian uluk takin kan fit sak thina amar ot zelani kan sit fit reng hi chu tin a khwar tu lai zong zong te a ko ki te engkim mai mar tha ata fit ani theina hian tian bucket fittings ken kan tia black and red combination ani boka chung interior hi alan moi pha ta big ani hei moi to khop mai tin seat quality hi a thakop mai cover hi secret pun han depila apop tlang theilo ani kan proof to ngei boka tamahen duster balde umai kha kan customer te ta tho kha hi fai sak le ve kanga chuathi kan ti fai sak ve kanga waterproof leather flooring kha kan vuah vele dona ta hian duster pakhat loadinga anunga son duster tholo om vele boka ti hian duster nei tu ten an motor ron chei tir ve mek thina ti hian fog light te LED te tin a bumper a point fog light kan dak sak le ni adventure kit ti ne tuna bumper guard nei mek a hi he adventure kit a hian LED fog light kan vuah saka ai dan kan interior sen cheu so kongka kan khar ve ka light kan off a ai ngai dam ani tina eng thaboka tin headlight a poson up le down aka low beam le high beam kan tia khanin LED blow pang kan ti kan chuan thin man te pok kan ti lan cham chi thin aka ka kan vuah boka fog light a pani chuan headlight a pani avain setli LED nian kaltira ei ti chuan eng thato mai dona a thim reng in ngam to don lo ani duster ania tin motor sang bil kan nei vek boka khang kha dule ma mo chuan teng headlight LED ho hi blow pang ka votur kan nei le to ni channel subscriber te nge in phur taka miron dor hian luam thin khop mai he tuna po hian in customer duam te mai kan nei a blow pang microfiber to wela kha komo po san tilang chin lok mai microfiber to wela blow pang cheng jathum samsari pangaman kha kan gift don ni he tuan he lama hian in pancha he a hring moi mai hi nal to kin kan chua sak vele dona tamain venue chei lai kan la nei le mek boka pan stain cha sang kan nei nga angreng khop mai tayan blow pang killer gon 9 inch kha android kan ti thina kha kan suggest deu thina hi kan recommend thina ni blow pang kher voru kan ti ram thina achan chu blow pang he problem om lowa touch problem ti om lowa man to deu ma se a to chan he lo om nge thina ta hianin android man tlom ho vuatan po khanin i amplifier kan nei velia chu hamana ania ei aman kan tilang chinangi hamana nia ama hi cheng saruk zukwa somkwa poko manani hi cheng khatin cheng sang sare ting lowa kha hemi amplifier hi android blow pang vuah ve khelo tan po khanin vuah vele chi ni ta chu 300 watt ani chu android ba ngai ang chi non branded kan ti ho wei chu watt hi sang lowa kar tep kan an thla ka ta screen in ta chuan ama kar tep ba ngai na ham ai po khan a sound ka cheta sot thina ni android man tom kan vuah kha chuan chuwang chuan hi plug and play ve kan hemi amplifier mangian sound ka ti that le tur ania tin chu mi chungchang soi lang ve du lem chuang si lowa android tom dewin kalo peng che ti amo android chungchang ron compare remote te nom thina fair lo ve thin khop mai kha tlom man du chuna tlom man lenga atawan du pon atawan lenga kha tlom chan le to chan kha thil fi nge kha customer te dikna chan vo ania kan ti nge tur ani
ti chuanin he pancha hianin speaker door speaker rongsong kan thlak vek don pa ka ta hian JBL Bass Pro 12 kan tiang chi ka active subwoofer kan neya ta hianin JBL Bass Pro SL2 SL1 atangin SL2 ni model aron kal le to kan tika under seat subwoofer khania wiring kan kaltir mol bolanga ti chuan adu ber kha kan thlan tir dona a thlan kha kan phalani ta hian black kit dot pathum SIPL automotive sku chuak kher kan ti thina ka pan satan pon kalo nei reng ani hi ta hian rear reflector kan ti le boka nagin agaron ti eng le sin tur angai la ta khwanin logo kan bel le to boka kan sticker rakha and backlight ta dot pathum asen na lo le boka glossy black ani a tin spoiler kan tiang chi te tin catch cover black kit le finger guard te tin rain guard kan tiang chi te poi punch ti khala in se kher ani ti chuan ta hianin rear reflector kan tiang chin kha motor danga te po la eng theilo eng the thak na kan tiang chi kha nia ta khwan brake ate parking ate signal indicator ate eng thei turin ti khan kan ti vela ti khwan signal a khwan ti khwan eng nga eng phese uzeu nga driver side ta mo ko driver side la mai pek na lama pinga kan signal lo eng venga parking i onin na eng nga brake i right na eng na le sotanga ti khan la looks kalo siam vel em rengot mai don ni tain punch rear reflector ania punch lowa po motor sang Scorpio ate wagon R ate le Creta ate kan vona te po kan ti lan to ka tin Sonata te po ta hian JBL GTO 629 kan nei vele ta aman kan tilang le sinange aman rengot a hi cheng sing khat sang thum zasari le som common ani hi male door speaker mi turania tin punch speaker kan teng chi khani boka punch kan vo dona ta hian speaker comparison kan nei lo ka nge hei panchina OEM ina ron ken khani a stock speaker khania as magnet te po te ya kha ta hianin component speaker in ta crossover sa vek don boka crossover a hena lutanga ti chuanin speaker a khona in pe song lenga ta Twitter kan thak le don boka ti chuan sound system try main kan tinga JBL subwoofer kan fit don kan ti bok kha chuan a screen a khon blow pang android screen kan ti kha kan han vuwa boka attach heng ve ngai lo tin smooth mai amplifier san pangai ve to lo khania blow pang screen that big ate po kalo soi to kha ta seat cover hi interior hi black and red combination in kan ti sak dona he ti kan seat cover fit hi amar thathin khop maya kan seat cover fit thalel hianin miron dor ve sam thira kan customer te pon ye uluk takin kan fit sakanga mar tha 8 ot takin kan fit sak le don ni ta hian bumper corner protector kan ti velia hengi footpath ate le thil sang ate han tai pal to ul khop maya tin scooty le thil dang te pon miron tai pal thina garage ate po bang te po kalo tai pal thin kami va shoot tu lo veng tu tur khania ta hian black ania chrome line akal tel boka ti khona hit point bera khwanin a shoot atai ol samna ber tura karan belanga corner palia tu set of 4 ani corner palia asir palia khan ti khona impel vek nga shoot rang ol samatu lai khan kha kana bumper khalo veng ve don ni kong khara te po kanan bela kong khara dor gat aven nan kan belang che khan bumper hen bumper gat tian bumper corner protector ti lo om velia kha universal ania motor sang tan po aman le thei zel ni tuna pancha kan vu ameka pans lowa kan moni pon ti kha motor sang bil kan lo nei le thapa ti chuanin JBL subwoofer a chuan box type Bass Pro SL nilawin Bass Pro 12 zo ka chuan chakna lo changta ta hian kan fit dona tin seat cover kan hlang mol to hnuai hianin subwoofer line kan phum phei le vekanga ti chuan hnuai lang mi lo kan phum phei to hnuwa kan han ti reveal chin don ni ta hianin shark fin antenna kan tilia antenna smart mai kha adum amai adum sa box dual to na ni to sa to adum bokin kan ti sak velia black kit na china kan voto kalo soi khan ni le to boka tin black kit black and red combination ani kan ti to kha ta hian seat cover black and red combination bokin local le a color hi a enjoy in a fu don teu hle mai he kan cheida ni kan uluk ani android screen po hi phone ang tho kha ni a phone a po phone tha le rin tlak nge phone man tlom rin tla vak lo touch te po heng thin kha kan thlan don tiang che khanin phone te po kan thlang thinang chi khan android screen a point thana lo ngai ni ti chuanin seat color combination fu tak mai te black kit le red dot in me te kha khan fit zo to boka ta chuanin min dor thang reng boka kan customer hianin hei thil sang meron fit tira a motor mo te kan chua sak to du sakai meron pan ve sam thina chuwang chuan tuna kan ki chain hu me ka hi kan ki hu me ka hi punch ki ania ta hianin ki cover ania PPF rang thailong chi kan soi thin kha kami material khani a free kan give ve reng nge a khaina oma lokna hal boka achunga kan lo mema wangin chabi nal tak mai kan give ve shim ani tiana motor ka shuk fai sakle la ranga du to kin uluk takin du tu sam taka kan chei to nuwa chuanin an lo chuak vele to don ni pon lama hian Tata Nexon le Ignis cheitur kan la nei vele boka achunga hian motor tam tak ve khata kan khoi thailo wangin ti hian du sakta meron pan tu ten achunga mi kan khoi zo hun ten nga alongai chang thelom vele thina ti hian pans moi taka kan chei to hnu chu local chuak anga
ti chuanin Ignis te Nexon te so kan an chei sak ve le don ani ei moi ta khop maya black kit le rear reflector zong nen signal light an pek phei chun ti khan eng ta zei maya moi te khop maya moi ti em ti kha comment lama te boron soi ve ula moi ti lawani te pon arem ve kani in idea te po kan share chak ve khop mai black kit ania dual tone ania black and red combination seat cover po black and red combination in dian kan chua ta ni hi chuan tama hianin Ignis lo lut ve le nga ta khen news chei lai kan la nei boka ta hianin alloy wheel 17 inch alo om ve le bokan hi AD company ania ta khan Nexon a tho khan vo ania amaro chu alloy hi duang sia kan lo nei lo wangin midang ta dora amaro chu amoi em awanghian kan tilan sakthim thimanga midang ta ma ni se kan motor ne nei soi em awangin midang hian moi tak tak aloi local ve ni ti kha kan so sak ve thimanga hei moi khop mai 17 inch ania pan chaina moi tok che ni ta hian thar nei tu te dan ngal hel em thin full carrier kan tiang chi kha a luggage carrier hi half chau khan ni thina ma thar kan nei kha tu na jon full hei a body pum pui dai carrier kha kan lo nei le ta tek ka hei cheng sing kha sang ret man chau ania a thang ren khop mai thir lang vek ania carrier ania a ke hi panga nei boka panga hian het takin a chel veka bung roi ngwa zat kha phur le thei don ni he tama hianin customer duom te mai kan nei vele thunga bolero kan lo chei saka ani hi Mizoka Bazaar YouTube channel subscriber le viewer te an nia si ha lama tangin miron pan wanga an bolero nal takin kan chei sak vele don ni hi tai sang control smooth takin kan bel sakanga dum thlarin kan bel sak don ni bumper guard te roof rail ta thlengin miron dora an chung hai kan lom hle mai si ha tangin miron pan ve wanga kan ngai thu tak zetani tahian Kia Sonet cheitur pani kalo nei vele boka tahian ama tire original size ka 16 inch ani 16 inch mil thapin tihianin tire ama original tire bang le theitur si son alloy minandor vele don ni Infinity alloy ni premium black and red combination lo ni velia silver in stripe vele tho boka so Soneta kan vuwa dona anung lama hian nge kan vuwa vele don ni kan ngai chang vele me kan ni hi tihianin Kia motor nei tu ten Sonet te Seltos te Karen te niamo katiang Kia China sang kha accessories kan nei thada wangin Kia nei tu ten an motor China Mizoka Bazaar he roi ti mu ve me ka tuna po hian GT line hei Sonet kanan neya hei hi GT line ni khumi bumper dan ve la khu red lip angte ro ta khumi bumper lip le design zong GT line a chau khan ron thina ma se GT line ni ve kherlo tan po khanin i GT line na convert na turang chi bumper kit ha kan nei ve le thawani kha san control kan bel sakle lo anga ta hianin I hemi car nei tu hi SVP kan ti thina kha nia sticker kan an bel sakboka music video na tak takalo shoot thin to kha ania thian pasia ma ania usia ma te po kan ti theyang chu ani hianin I motor I ama in Sonet tho nei to thina tin Sonet ta hianin hemi class kher he du le taxi vena class sang kha kan chei sakle do na steering cover post smooth de win hei than veng tu kan tiang chi te kha an thui sakle ani hi ti chuanin he tama hian XL6 17 inch alloy kan vuwa vele thung doni ama original size 15 inch ania 15 inch atingin 17 inch alloy kan vuwa dona neo wheels glossy black kan vuwa doni tire thar vegin kan thak sak don boka khu alui lan dan khania tichuanin alloy vuwa hnual lan dan hian ni vele ta ni a khat moi to khop meya ti khonin steering han a full han kat te tai tur te engma om lo thu kha kan confirm vek ko hnuwa kan vuwa vele tlamain alloy wheels tho 15 inch 16 inch ta ne tu mi me ka hi venue one vele thunga venue hi 16 inch atangin 17 inch alloy kan upsize vele don he ta hianin black thonia IFG alloy ni vele thunga full black in kan thak vele don ni hi alloy amaron chom stock alloy khania tihian aftermarket alloy kan thak sakleta looks po in thak le ta le mai so moi ta khop mai tayar po alang phui na lang cha ta boka torpo ang he pha sot to nge yang le tichuanin ta hianin sun protection film kan ti thina ka blow pang ku chuak kan ti kha windshield da kan an bel sak vele dona tichuan ni sa po pak se ni sa kha aron lut to don lo motor chunga motor han hon chia aron sa hup ang te kham to don lo ni ta hian bolero ama original tire size a tho kan Infinity kan vuwa velea tin black kit kan ting chi kha hybrid dual kit black and red combination ti kha bolero tan ka lo nei vele thowa spoiler kan ting chi te tin alloy wheels kan ting chi te tin alloy wheels a po hianin a chom chikim khop mai petrol tanki cover thlengin a choma ta hian hei tlai chom po hi awma tin catch cover te finger guard kan ting che tin roof rails a po hian a var hlang hlak te po ka lo nei le to
adum hi kan vuat lang puya body color in avar ta hello om vele ta bokani hi bolero cheina sang sang kan neya hetilama hian in duster kan chei vele dona duster a khuan floor lamination waterproof leather flooring kan tiang chi kha in zom vek kan tiang chi boka kha khu gearbox a console te kan an la thla vek anga chunga kan an zep lut vek anga chuang bang om mi alo le phui lo lai om mi alo in uluk takin kan pha sak le don ni hi hetlama hian aloi huil kan lo vu mek a kha kan lo vu zo trap to boka tin sun protection film kan soi kha kan lo vu le mek boka sotama son XL6 sa 17 inch aloi kan hla na kha kan an zo trap to boka kan zo to hnu ate karon tilang le tur angai la ole ti chuan 17 inch to XL6 sa kan lo vu zo ta in mele rem khop mai hu full black ania tire kan polish sakle thap boka lang moi ta hle mai 17 inch alien hi chu man chi to lo XL6 sa ti kan 17 inch kha moi tok ta chi ni sotama son venu kan lo zo vele ta bok venu po 17 inch 16 inch satangin 17 inch kan upsize a tire kan mang chale ta shet boka ti son lang khat moi ta maya tin a motor po nge pha sotanga cornering te anom pha to mai do ni tin a look sapo a moi ta sot reng aloi han vo hi chuanin amoin tiam ti te kha hei an hunglam te pokan en tir vere nei chineng cheu hu aloi huil san vo to chuanin a motor lam da hi adang lam ta vek mai ni ta hian DRL daytime running light kan tiang chi kha kan neya matrix type in te na phese zeu thea tin signal indicator ti khona kal tel thei bokani signal light pek lama khana kalanga ti chuanin DRL ani bokanga matrix light angin ron eng don boka kha venua upper DRL ti ni ya kan nei vele boka hu LED po moi ang reng khop mai hetiang hi du ven ni chon miso ka bazara mi ron pan la tin chun lama huni nei lowe mo chun lama kan lo khoi sak ban lo hlau che ni pon zandar kwa thleng khai tan kan in honga kha eng ti khuna po mi ron pan thei ani ti chuan hetlama hian Scorpio N Big Daddy SUV galo nei vele ta khu naked bumper kha ta ne bumper pa ngai dana kha niya hei hi first in Mizoram turani Mizoram ma saberatan MTech kutchua kama khan MTech kutchuk ni lo kha kalo nei to thowa hei hi MTech kutchua kaniya Scorpio N ta na mang tur big liu ni body kit kan lo nei vele ta eton kit ti te pon kan soi thina bumper kit te po kan ti ve mai boka moi don khok mai hi gan vuwa chin don ani khulan dana niya bumper vuwa khan bumper kit vuwa khan tuna kan vuwa chinanga ei mele don rem hle mai a hi avu ma saberan tang don tan hi Mizoram tu manan la vu lawa tin MTech a hianin Mizoram tan distributor kan nia tin Mizoram MTech ron lut reng hi Mizokar bazar ron lut ma saber thina chuan chu min nuwa kan sub dealer ate tin dealer danga te kan thon chuak in district danga te kan thon chuak le thina nia tuna hian aron thlen vai khatna ani wangin hi first in Mizoram kan tingama khoi dealer ma kan la pe chuak lo ni tewang chuan he Scorpio N Big Daddy SUV a hianin kan vuata ta hianin sang khat le san hi man bagato keychain alo om vele boka chu Scorpio N ta na man tu leu ni nichina khanin pancha man tur kha kan lo present to ta Scorpio N tan po man tur kan lo nei reng maya scratch proof vekania ma hi PPF material kan soyang chi ka kami material ka manga kong khena paina om boka tin chabi khaina huna han ba na tur ka ti hianin om boka moi angrang teu to khop mai hei Scorpio N Big ta ni motor dang tan po kan neya abil thlapin kan lo nei vekani ta hianin steering cover a three be vek chi tunlai motor ta pe chu d cut te lo nia d shape pang te na lo om ta circle langin om lo ni atam tak pe chu khang ho te na mil thlap tur kha a three be chi kan lo nei ti chuanin Big Daddy SUV body kit first in Mizoram kan ti Mizoram ham saber tur chu tuna kan lo vu zo le ta body nen point me le lang pa ta sot me so khai moi in tiam ti lo em ti te po kha comment lama lo soi ve te moi in ti lo ni pon in ti lo lai te le ti dang lam lai du te po session te po meron pe ula Big Daddy SUV hi cheina kan nei thakop maya PPF te sun control te le black kit chrome kit le light chang te alloy wheel te kan nei ni ta hianin ignition soi sel thin pakha chu three stripe lai hin color lo hi an soi sel ve thina ka non reflector bangin ten three stripe color rin kan bua sakle dona kan bel sakle dona black kit kan nei boka black kit mil che kan ten three stripe kha non reflector rin kan bel sak boka so moi dang lam ve khop mai taen alloy wheel protector kan ti thina kha tlang veng tu kan ti thina kha tunami hi 15 inch ania 15 inch mil sap khan ikan lo neya 16 inch te 17 inch te po kan neya so mi fog light ason blow pang kan chuan mai LED 9X Pro kan ti thin aman te po kan lo soi fo to thin ka kan bu avele boka blow pang LED fog light ania black kit ania chuanin alloy wheel protector ani boka sun control te kan bel saka hetama hian kim sofa kim interior nei tu ten hei bumper guard le neo wheels model thar 14 inch min ron dor vele ni hi an chungai ka valom take man chung koi kan tilang ve re nge Mizokar bazar lo vai varole vete
bye bye làm mà đi cái đây bye bye thì chuan hết là mà hianin Nexon BS6 GT Sports Kit kan ti kha kalo nei vele ta tin GT Sports Kit hi hundanga po thawin ka ria ma se model hin ang che lowa kan tai MTech ko chok big deuh kherania a finishing le a look sanal bi ka wangin kan ta kher ran du vele deuh kher thina hi danglam na in thiat thei chuan du le lo en version ta ula ti son double exhaust gina langa black kit tivel te kan vuale to boka chuan side glass ate headlight ate dual black kit akha hybrid combo kit akha kan vu vele ta bokani ti son amalam lan dan turania amalam look sa so ni ta tuna kan vu thar vele chinang ti chuan kan lo vu kai le ta dian customer kan entira du zong ne don em ti kha kan entir photani kudamari kan la chowa bom kan hong veka kan hon to nu ate kan chuk tua alan dan tur le vola lan dan tur te thia kan entira kan customer lung oya adu thu sam chuan kan vu avele mai don ni alan dan te vola lan dan te kan ti lan zo vek to nuwa confirmation naron pe ya customerin ti chuan lung oi takin kan vu sakleta ni hi GT Sports Kit tin ya asen na lo omboka chu black kit ate khan lo om tel boka headlight ate backlight ate ti kan nung kha double exhaust sagin lo lang boka Nexon BS6 GT Sports Kit tin ya in mele ta khop mai ti chuan tama hian customer du om deuh mai kan nei vele tat mai Manipur kan customer te nia veron dor fang mai hei trinan present don ni he pola na ngai ni su boss ka lang tel don em khai lan tel jan chi lang tira le han lan do le khai ke ni deuh kan long ve kan va lom tak em he kan present don ni he le kan lom le tu ke hei man na kan ko mu don ni hei box chunga hian phone te po kan zep theya wallet te po kan da theya chan chu seat moya tlale dei thei thina wallet hovel te po kha tai na man dan tu na terina lo sha don ni he ti ko na ka ra khona zepa ti khana zep jewa ta chuan phone te po zuk ro langa khomo phone ke lo hmang la kang phone te po kha ti hian an zu da to mai anga chuanin elo I wallet te po chungan thun mai anga thil tang mobile charger te ne mo hetla ma khan space pakhat mai si lovin heta bungro motor hnuai lo tla ka zukun duk te khana boi thak du khop mai chabi te po ning chu thinan da fel thak to mai don ni Manipur train miron pan wanga an chunga kan lom hle an ni pon lom ani tuna chuanin Toyota Hyryder kan lo chei vele don ta he Hyryder hi ceramic coating te kan ti vele dona Hyryder hi pui khep khop maya hybrid ani hybrid an ti san chu ama hianin I current mangin battery mangin atlan tel theya kha fuel tam tak manglowin traffic jam ate ni mo battery en charge that pot chuan battery khanin engine wa pui theya khami wa khan battery mang khan atlan the ni wa khan petrol tam tak diesel tam tak kha safe pha thei dona petrol engine ani thowa chuti rol chuanin I current mang ani tel tho don ti ani chu hybrid ta chuanin he Hyryder hi tuna Maruti Suzuki na ron ti thar Grand Vitara nen khanin a shape le design hin ang maya amaro chu kanhan bel chenga khan engine vel hianin a motor tak zok dewe mo ti chu rilwa chan om dewa amaro chu motor zuar te sang hian competition te sang maya chu bi wangchon midang motor kawa soi chet de chu ni lo se ke ma me mal ngai dan chu ania Grand Vitara ai chu na thanom de o mangi o te kan ti ve de mai ni apui khop maya interior a build en kim maya nget tha bye lo lang ve na tikhan Hyryder ceramic coating chu kan lo zo leta Hyryder nei tu pa hian kan YouTube video te lo thlir tangin ceramic coating chungchang te lo mer thiat ve ti chu miron pana tian ceramic coating kan lo ti sakani ceramic coating thatna le achungchang vel te kan video ma sa kan lo soi to kha adu chuan milo en sak don dia ole tuna chuan kan content ming putu ber Mastercard chu kan lo chei to ang Mastercard a hianin I mamoya drummer boy ne na kan vuwa to espresso body kit nal MTech kut chua kan soi kha pa ka front kit le rear kit nichina khanin I Nexon ate po kan lo vuwa to tin Scorpio N ate po kan lo vuwa to khatiang body kit chang kha hemi espresso a point lo om vele thapa hemi video hi ama kan lo siam to mamoya drummer boy tinen khan video kan lo siam to espresso body kit vuwa hi anal zia kha maste po hen lo mu ani kan YouTube channel te lo thir ve thina ti hian alan dan tur kan NT ranga khu vuwa lo ani bumper puruak khoi meya ta hianin super sports
ton kit kan tia body kit te po kan espresso aku lang sporty ta lang pa to rura ni ti khan landan vole landan te kan entira adu thu sam to nu a confirm ba tian thang an tak tak mai thingpui hanin phot angai ni hi tian thingpui kan in zawanga chum hino chuan espresso chu kan chei tak don ni hi ta hen espresso original roof rail kan nei vele ta ama hi finishing hi thakok mai mtek ku chuak ani in sirem thapa akau turang chi velte engma amlowa in zone veken tian espresso a roof rail sapo kalo nei le thapa tin roof rail sapo hi volo hena ruak khoi meya volo landan kha amoi le te kha uluk takin kana shilfia ti khan moi an tiang confirm chu kan vua an lo du le lo tak le kan pek thale mai ani ti khon khu espresso roof rail landan ania han da thachin sela ti chu landan kan en le chinanga khu ruak de khoi meya roof rail hian in looks siam ve ni motor a hian chuwang chuan roof rail la kha an confirm mak an vole don ta ni hi hian in body kit le hemi super sports bumper kit kan ti hi espresso hen vo hi ol sam mem maya mani leipon in lama po lo vo ve thei mai don ni khu ko hnung lampang landan kan tilang le sinang ti khon double exhaust agin langa mtek ko chu kan ni ti kan lo soi to boka kha vo lo landan an tia rok le khoi maya ti hian malama chuan kan lo vo zo don ta ti chuan in akil na sang te kan akil to nuwa mtek ko chu kan ni na te kan tar lang le a tin retin lo dot zeu po khum reta lang zeu om po khonin hybrid black kit tin han vole chi akhanin a in choi ve du khop mai ti chuan body kit kan vo zo to nu hian number plate frame a number plate kha alo name ve thin sia high security phei chu min frame matan chuan kan nei le a frame hi chrome te po kan nei thar ve le to ni khu black ania chrome kan nei to boka du tan choron ngai event the nia ti chuan kan lo vo zo ta ti chuan in sun control smooth takin kan bel sak boka ti chuan in eta main roof rail la kha halo confirm ta ka wangin roof rail kan vo sak ve le boka ni hi sun control belt tu hian uluk sak ngat khop maya maste hi lo ngai sang maya ti hianin lom takin kan vo saka video te kan siam ta ni am te kutso kan ni kan ti to kha moi khop men hung ku double exhaust ina lang boka super sports roof rail black and silver thoina lo oma maste hian kan milar ni atlin ang rang khop me no pongte pon nei an lom na sa ni alo kala piang in than lak puya adol zo ma kan staff te pon than lak pui zela ti khan kan mi ngai sa na nia maste te pe chu milar an nia ataka kan lo hu cha ke mem kan hu veng ti po karin phak lo po he jeng kan dora hial te lo chong kai ve ta en seat belt hekna kan present vele him don ni hi mi du saka mi ron pana wang kan lom ma kan YouTube channel te hello clear ve thin boka a clear thu te min shil phei chuan kan lom hle mai ti hian a body kit le sun control le roof rail te kan vo sak to nu chuan sticker kan bel sak le a motor kan shu fai sak le hlaranga ti chuan fai to kin lo chuak le to do ni hi an lung oya anau po lung oi anu na ron kala kan dor te ron chuang kai ve an chung hai kan lom tak zet ani ti chuan espresso super sports body kit kan ti chu kan lo vo zo ta a look sei pa to rem khop me espresso normal landan te chin lo hu to kha mo in tiam dalin tiam ti te po komena milo zia sak te ka lo chiar chak ve thin ani double exhaust sen lo lang to boka ti chuan master card chuan mizo car bazar du to karon chei to nuwa lungoi te lo chuak vele ta ti chuan heta hian nichin na kan soi to alloy wheel protector kan ti kha kan lo vo vele mek boka alloy wheel protector hian ti hianin motor tire ai khana wa hiron pong zo ka wang khanin pong khar ver nan dor kat kan vo pong thinang che khan hemi protector hian alo dal do na chu chuanin a motor ke rang tu te kha venga tin a looks po siam ve reng mai khu lan dan ania alip pakhu re tangin ron langa blue te po kan neya ti ka rong chang size mil ei volo chu ho de huai ani ti chuanin time bolero nio nei tu te ran hna hel carrier in nei man on ti fo thina kha em tek in ron siam chuak vele ta super sport black ti nia tuna kan carrier vo tu hi hi etaya bolero nio he kan vo le do na he vo ma sak beran do ni mizorama ti chuanin black kit kan ti kha bolero nio tan po kalo nei vele to hi SIP automotive skut chuak tho ania kan video ma sa te po kalo tilang toin kan share kha du le ma mo chuan lo en chiang chin ula he super sport carrier hi thadon khop me alang phek ang reng box sia tin han chip chuan ve fo ulowa ama hi alang bet deuh hlekani chu bolero nio tan anon siam chok he kan lom khop meya tin customer te pon loma bolero nio tan carrier o mem meron ti thina meron zo cham chia tuna chuan kan lo nei le ta ni hi customer te chun va lom don te lulem ta hian black kit alo oma i backlight headlight ti te side glass ate vo turang chi ho kha lo ni ya hian bolero nio chena chang te body kit le ton kit ti te po kan nei ya hian service thatheng berin kan lo pe a hunai kan fit sakna zel theya tin achunga din na
ai dai ngang lo wangin pona ti hian in ta hrung tak chungin kan an fit saka customer te pon an thethiama chum hinua chuna chunga kan da lut vele to mai don ni super sport carrier ti ni ya a look support a slim le mai moi le mai ti khonin ti chuanin black kit kan soi kha kan lo vomol mula a headlight ate backlight ate black kit kan ti thin kha ni ya tlamai na chungla mai wagonar kan la khoilak lo box ya wagonar a pon hei black kit kan lo nei tho mai avara phei chuan black kit ti moi du angreng khop mai camera kan vo sak boka tin body kit kan tiang che ka em tek kut chuak thawani kha front kit le rear kit kha lo om vele thowa black kit backlight ta kan lo vo sak le boka chuanin power window module te kan vo sak le do na tin android screen tai kan vo sak le to boka android screen a po blow pang kher rakha screen 4mm me kha kan vo sak le to amalama ta hem black kit alom vele boka black kit chang chang kan ne motor chang chang mil tur kan nei fekani amalama hen bumper kit add-on kit kan tikha kan vo le to boka bumper corner protector tikha kan vo le to boka ni hian wagon r seina hloi kan nei thang reng khop mai tin roof rail kan nei ba ka carrier moi tok mai kan nei te poka kan video ma sa ka lo ti lam to kha heta hian new wheels 14 inch alloy moi tak mai vo alo ni le to boka ti chuan wagon r chu kan lo zo fel le ta chumi nuwa chuan bolero neo a chunga lo back lut vele to ta hianin super sport carrier black kha kanan vo sak to boka chuanin fog light te boka la fit sak le don ni hi tin JBL subwoofer jang kan fit saka he fit tu te po an ha ve to khop mai chuanin rain guard kan ting chi te black kit te finger guard kan ting chi te tin blow pang fog light kan chuan em thin aman te po ka lo ti lan to cham chi thina kha ei sang ruk le za som ko man kan ti kha kanan vo sak vele to boka headlight te fog light te LED in kan thak sak ve kani e motor kan chain sa khop mai black kit kan vo zo le to boka ti chuanin Mizoka Bazaar logo sticker moi kan ti ve thin em kha kanan bel vele boka ni hi ta hian add-on kit kan tiang chi kha he bumper protector bumper guard kan tiang chi kha bolero neo kan lo nei vele boka seat cover te throw pillow kan tiang chi te interior color ne nei mil thap tur armrest ne mil tur te steering cover te po ai mil thap tur khan kan chei saka ta hian in side step moi mai hi em te kut chuak tho ne matrix te ni he model tak chu in lam hungai po ka ring lowa bolero neo side step te bolero side step te common the mai simple te hian mang thida mase tuna chon he moi ta khop mai finishing a moi ta boka side step em tek ani voin chu he somna zom te mai ka donga LBS kia nei tu pa se puya le hei heta hen thre patluang te alo om boka ani pani hianin LBS kia le chuak tu te customer meet kumina ta na vai khatna na siam don dioma chumi ban pui tur chon min an som he du sakin dora miron lam thapa kal lo ngam poni lo ani kan dori ka chuasan khat ve khop mai khoya mai ka kal ngai lowa sun jan som tak me mewa na tok thin kan ni wang hian ma se voin chu he zom me ma kan kal don ni hi kan kal tur hun hi ro pu khwan ti ni ya re kong lama kha min tlan puya he ta customer meet ti ten lo tara kia anin bo sa ina ro pui hle mai welcome kia customers meet ti te ni ro pu khwana kan kal dona khai hei traffic lampon lo try khai hei kia motor chi sang sang sonet te seltos te currents te po kan hu ni hi lo in tlar thut maya kan thleng ma de ule ka ke ni hi nakina chon ron la thin bel le view tura po ngai le hetlai muni pak nan an mangani kini po kan an thleng via ta hian parking thade mai melo siama ta hian kia owners meet ti ani kia nei tu zong te voin chu ti lim na hun kan nei don ni ome tai counter hak tu ten lo oma ming kan an ziak zara thla te kan la le ria ti chuan so to ma son music lo tum thiam te pon oma pi pu te tol pathi te po mani hi ta hianin photo booth te pon lo siam ani hi an lo be ro pui hle mai hei kia customer meet ti ni ya tai refreshment cha tok main lo chop boka engenge ni po ka thiam ve che lo ke pe chuan hei min lo so zara du ei thei ani ome ti hian kia biscuit cookies kan ti sok don nge kia ngatani ta hian thei tuite an lo chopa tai ka enghang fak don na hetlai huna hen dinner te pokan ei le don an ri ome zan tlai lama chuanin nuam don khop mai LBS kia thingpui kan in don ni hi atui don khep khop mai dim lo tur ni chu kia thingpui kia thingpui chuan kan in no por zo to boka tlama hianin nei zai te min lo oi ani hi ta chun crystal ten lo omani hi khai RS drummer te khai musician rock ro thap deuh dewan lo omani hi tlai huna hianin sai hills ti ani in ka ria zai min lo oi vel ni hi khai tier sound la pang hu tu te po kan hule ta ni hi nuam hle mai hei mi zong in nuam te vek maya hetama hianin tui ten lo cheng ani then chu lo in chia da ya thenin lo selfie ya thenin game se lo khela tamain the patluang te po tha lo la ta me then lo vom bur ngat boka
so LBS kia dia son lo vom bur ngat ani tu nge rit jok alo in tile don nei ka thian te panin se puya le tuang te an lo in buk vel ani hi la main photo session nei tur an lo ti vele a kan musician tha tak te nen hei photo session ga nei le vela lok thlak hle mai bo ro kan nuam box sia amuna nuam box sia thala kana lem tian so le sel te kha ngai don ni mele hei pu berpo boss berpo photographer atang lo thei lo ni voin chu hei kan invite te ho te zai thiam kan som te thla lak sakan ngai sia ta kia customers meet tin ya ropu khwan tin ya e khai christian te po he bu ka ri tem kan ti me kan hi thian pa se puya zaya tlong tian gitara pel boka kan limmin kan lom ve viau mai kan hun man dan hun thol kan phanga tin customer te ti lung oile ti lim hian lo tum khop mai kia hian ei customer meet nan bo saya ta in photo session te kan nei lenga kan zawai in tha kan level don ni hi anuam kan tia voin hun bang tu zong te nuam kan ti hle mai du sama phei chuan district dang te po local theise du tu samani an tia ma se hun chop chil tak ka hian district dang te rong kal te rem chang si lowa hei ai pui zo khian kan la ti le don ni ome tamain thian fa siama SVP siama video production ama khan amotor cheina kan lo ti lam to kha hian cholo ei don me ka hei ta hianin ka chang lam pong chun he so zar zar tak hi kan nia vok sa hem min te arsa te salat te changkha te tau le papat te alu kan te le hei enge moni alo mani hi hengan bai te nen dam catering lam mani mela ei poron chop thakop mai hei rice ka ei lo ka chu dun lai chu rice te lo hian hei chen pa siam te ho nen ngan bei don ni hi hei tama he nula fel deu men oma hengo hi mark advertising ho ban ni a an na when hen service aron bei tha zar khop men uniform po moya mark advertising te hi man fo chian ni mel fu mai chen pasiama voi ni hian kia dealer mi ta hian owners mi ta hian in car fiber lo mana dong ani oma ni emi thil don na kha hei hei akhu na ne hei ake pam na khaya te inflator le body cover car le fai man chim chima kalom pui tu che chen pa gabriela la ka mure lo mai ka van ni lo ta ke chen pa vin khanin I lo man eng moi dong in ka hre ngi don khan chi ani genuine parts, the accessories, late number, motor number, van thaem thian pa SVP khan motor fiber lo man dong a thian pa la hianin genuine accessories vo an number lo man vein hian kia teng dong ve le ni hi kalam pui lu tu ke pi meri voina mei che driver om chun kia ateng in lo man an dong ve le ni enge don hi ni chi ani mishil pia saktem microfiber cloth pani ne customer meet ina tum bera khachu tu saka dor ve ram tu te customer te ring taka siam kha ania voin chu he an tuman do tling chiang le mai kia lam ten phako ve customer te pon zai ngat me lim mani voin chu tu pon nuam kan ti ve kani ti chonin tla hen photographer kan thian patluang te khai nal lo thei lo ni videographer ni jok bang chu reels tu ra shoot me ka moi lo thei lo ni poi mo lu tuk tlat ti chonin kia customer meet kan man zo to nu chuanin min thla le thapa hi zan te khwalo thim le ta kan dor omna hrelo tan kan soi fia nga lukanga ti hian zangena petrol pump thlen ma dewa khanin kong thlang lama khan mizo kar bazar ti lo omanga ti hian kan dor kan thleng le ta ni hi ti chuanin dor ka chhuwa san ma bolero nio an lo che kha hei LED fog light zong vo tur ka ti te tin roof light te po kan vo don kan ti te po khai connection an lo pe zo to kan ti eng le sin don ni hi so eng tapok maya halogen bulb pali amanga ta chuanin I offer du thlan tur kan nei le ta hian JBL Best Pro SL oma SL2 oma ta Best Pro nano om vele bokani pakati sing ni sang sari zanga manania pakati sing thum sang manania ta hian boss ina du an thlang vel don ni khoi zong e du zong ni asir zo ka thang ta Best Pro nano lo champion le ta Best Pro nano kan fit sak le do na ta hian rear reflector kan nei vele ta bok so ta sony na eng thelo kha ni eng thelo kha eng the thak na kha bolero nio tam pungalo nei le thap to ni hi ka motor sang bil kan nei ya ta kha rear reflector kan fit zota kan fit te kan ti eng le chin don ni hi ti son parking I on ni na eng nga brake ra khana eng na sale so ta nga ti so signal light pe khuna po signal light pe ngala ma ka ti so na lo phevele mai do ni rear reflector ti ni ya zana pe chon motor atilang nal du khop mai ti chuanin bolero nio kan chei chu kan lo zo don ta ti chuan motor kan shuk fai sak le hlaranga ti chuanin fai takin
Mizoka Bazaar lo chua san vele to do ni hi ti chuan het lama hian customer kan chunga lung oi em mai ke ni po chunga kan lom em na puthanga alom le ta o lo like ta ta thian ma a thian pa om vele a puthang boya ani vele a puthanga le puthang boya ani ti hian an bolero ni o chu luk taka kan chei zo sak to nuwa fai takin kan shuk fai sak le a ti chuan lung oi takin Mizoka Bazaar lo chua san vele to don ni hi e khai vai trak pon em ma ti to mai thei ni hi chu fok lai ta LED chuan in headlight ta LED ti chuan halogen na chunga ken pali kan an tar le boka e khai ti chuan in thim reng reng ngam to don lo ni thim thil ti theina tangin lo chuak to nga eng fa te alo ni to don ni hi ti hian in carrier moi tok mai sport black ti ha kan vu saka side step new design nen black kit nen sound system LED zong nen moi takin Mizoka Bazaar lo chua san vele ta Mizoka Bazaar YouTube channel hian du sakna kan dong thin khop mai he kan nau te chhun jan zomin ha takin han thok thina zanin chu hei du sak tu kan dong lea uchopin cake miron khila ya hei zana riltram takin kan oma kan ei le ta ni hi customer te du sakna kan dong thina mani pon don fo kan dong to boka kan ni hlo thin khop mai tuna chuanin atop nan blow punk LED che sang le ambient light ti te kreta kan vuwa vele don ni hi cornering light to oma headlight up down om boka ti chuanin fog light om vele boka song halogen an ni halogen hoka blow pangin kan thak le vek dona ti kan thim reng na ngam lo tur bokin eng kan siam sak le don ni hi ti chuan kan lo zo le ta fog light ta LED kan manga chuan headlight up down na LED kan mang boka tin cornering light ta po LED lo ni le to LED hi a enga ha dama eng nuam em boka tin mitpo ti kham lo ani motor kong karan to ka HID kan voi chon mitte ti vai duwa LED chu thakop mai ti chuan ambient light moi mai kan vo zo le ta boke sound system speaker kan thak vek boka ambient light hin avan ti moi te lul ve disco mode ate po da thia color hit chi enge mo za ta om boka rong chi sangin imu ta zir khanin motor chungi in ti eng vel thei do ni hi ku wa chua ta lo eng boka chuanin akong khara lo eng boka ti chuanin a dashboard alo eng boka ti chuanin a hnung lampang kan entir leng cheu ti phona hnung chhuat alo eng boka ti phon khai eng moi khop mai cool na samai eng dan hi music milin beat a siam thei boka color chi sang ti eng thei boka hemi ambient light chungchang video jo san pai ka lo siam to kan video ma salama khan a chiang du le a set om dan te du chon kan video ma sa ka melo thir sakola tian disco mode kan danga music milin ti hianin phezi zei me don di khai party nirgot mane chung hi ma sin ni le ringot maya ti chuanin khai club vela om le ang mai kan ni don ni ti hianin nei to pa chu avalung oi le don ve o sound system kan vo thas sak boka light kan vo thas sak boka ti hianin disco mode ada thei tur ambient light chi sang a chu ga nei ve le boka khai roadside party po chau le don to hle ni hi te rong chi sang a sen te a hring te a pol te purple ten ti khan imu ta zil khanin motor chung kha color in change vel theya tin phone application download tur oma chumi color mang zo hringa ania mo sen ania mo var ania mo eng ania mo in interior color zong kha idong angin fingertip mang khanin ilo thak theita ambient light ania set of 16 17 20 24 thingin kan nei ani ti chuan san rei tak theng kan khoya customer te pon lung oi na samai hetama hian thian pa hruaya kan nei thian pa hruai pon lo like vele ta lung oi ani thian pa hruai hian in kan YouTube channel te melo thir sak thina kan video te lo thir thina chunga he kan lom hle mai nge ngai dan te kan so chinang mai du tu sa bang tak ani ka pan liang kan lom lu tu lung oi mo ma sin ni ngot to mai do nom te kha chon tro kan lom lu te ke ti chuang kreta po kan lo chei zo vele don ta ambient light te LED headlight fog light le door speaker zong te kan thak fel to nu chuang customer te bolung oi takin Mizoka Bazaar lo chuasan vele don ta like lo pele vate kan video te ilo hlok puya huno melo ti te kan lo be seya atop thenga melo thir sakthina wangin kan loma next video kan zawai kan hule theinan kan channel te melo subscribe turin kan som chewa in zawai in mangtha mutui le vek ule